I pozdrav svima ljudi, ali sam došli na epizod Uruška 2. Znam da jučer sam snimao video zato što se lap nije htio upaliti, tako da došli ne znam koji je epizod Uruška. A ovo možda bude za Adina specijal. Ali, Adine, ja ću sad zašutiti, jer uživam. Buras. O, gdje smo? Wow. Da provjerit ću koliko ja imam subscribera. Jeste čuli? Znači, ako neko pozna nekog prijatelja, nekog bliskog, recite da ukuca Adis Salić i pogleda GamePro HD. Znači, ljudi, što uradite? Adina specijal će trajati 9 minuta. Znači, ne više. Imate šta? Imate veliki pozdrav. Šalim se ljudi, kako da ja prekidam za drugog najboljeg prijatelja specijal. Nema što dva. Znači, vidjet ćete kako ću nazvati video. Na. Peri. Tako. Idemo. I Uruška 2 pobjeda. Čekaj malo. Zajme mi nismo bili došli. Ok, ovo bez veze. Idemo na drugu partiju. Adine, specijal će trajati 9 minuta, pošto ne smije snimati preko 10 minuta. Da. Adine, čuje se. Uz Rockets. Neću da uzmem raket. Ja! Imao sam 58 sekundi. Nema šanse da ovo uspijem. Sky. Ha, di. Ja ću možda promenim
Ime kanala u Buraz Games. Buraz iz Novog Travnika, ako ne ovo je Buraz Games. Opa, briši tamo. Ja ne brišem prozore, ali ti brišeš. Ja ne brišem prozore. Super da, policije. Drž. Ostam 44 sekunde, a ja nisam ni do pola došao. Znači ovdje što vidite ovo plavo i bijelo. To je koliko sam mape prošao. A vidite koliko je javnost prošao. Hvala ti policija! Što me tako sigurno guraš. A ja ću se tebi zahvaliti raketom. Ali samo vidi ispred mene, tako da se mogu zahvaliti raketom. A gledaj ovih policajaca. Ljudi, ne možemo mi dalje. Znači možemo jedno pustiti policiju da nas ušti. Jer jedino je to još što nam jeste. Još 26 sekundi. Ili ajde ovako. Porušit ću u auto. A što bude bude. Z. Ok, mislim da sad možemo nagovoriti. Znači 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boosted. Sada idemo ponovo. 9 minuta, ali ne. Kuće mi se jaje razbilo. Sad se nije. Life is good. Nevi. Pišite za koliko subscribera i da live stream. Hadi sen özne. Idemo. Ovdje smo mi sebe zaglavili. Ovo put nema predaje. Nema blato. A blato nas ne smije sprečiti. Zato ćemo naše pobjede. Jaha, uspjeli smo. Ljudi, sad ćemo da završimo klip. 9 minuta. Imate veliki pozdrav.